Dut, main PS yuk. Yuk. Gua ntar bagi duit sama bapak gua dulu. Pedut, Iya, Be. mari lu. Kan bapak lu pasti mau memerintah. Udah kita suruh. Udah, gua tinggal dulu ya. Mulut asem banget udah kayak ketek banci. Ayolah. Salam, lama apa sih lu? Apa sih, Be? Nih, tolongin beliin rokok 2 batang. Tapi nyobain kan? Ya, upain. Oke. Ini gua udah namu ini. Terus? Kagak dikasih 1 kopi acan apa? Kopi? Iya, yang tamu semangat pada. Lupa lagi. Wah, lu masih di sana aja lu, Mar. Lah iya kan gue nungguin lu. Oh iya nih, ini ada tambahan nih 2000 buat ngetes. Boleh nih. Pedut, Ya, Be. mari lu. Ya ilah, baru buat duduk di sini aja lagi ya. Gua enggak. Ayo, Be, Be. Assalamualaikum, Be. Salam. Apa lagi sih, Be? Beliin kopi nih, ah. Ya ilah, tapi ntar di pen dulu. Upain nih. Mar, let's go, Mar. Kita main PES, Mar. Dulu. Dia mana ini? Duit dari pabrik gua. Nih, coba lu buka berapa duit? Terus nih gue buka ya. Berapa duit, Mar? Buset, duit. Pala lu duit. Nih, lu baca nih. Tumpah mulu.